Mbunge wa Ekuru Meru Elizabeth Karambuka ilemeane hata na kathiteta gari ya Rais Ruto ya kuigwa kajo kanthuki mbithi barani Gen Z na kubanga thirikari yawe na njira ya gutara kinya mawaziri ba murengo jwa Azimio akiuga bobo bugatetheria kiri utongeria bobwega na kuthiria gituma kiria kithiritwe gikujirwa. Mama Safina ugite mawaziri baria bachoketwe ni kwithirwa uriti ngugi bwao ni burari bobwega na kanjo iria ithondekire ukwina wirigiro bwa nthiguru kugia thiri. Marion Karugi ni akurikithia. Mubunge wa Mwekuru wa kaunti ya Meru niwe Elizabeth Karambuka ilemia wijekene ya Mama Safi na kathete Gen Z nontuboturia mathina yara yatikite mwananchi yara Rais Ruto athikiretie na kubwithio garuruku kiri thirikari yawe ukulukira mawaziri baratarite baberu na ucokia bamwe babarabara arikuo. Gen Z asanteni nontu iburaitire sauti na iturathikiririe muno mutongeria na athikiririe abuthikira in the X space yani narabo bwarairia online na choka bamwira thirikari ekwete utwitithia bwa michunguzi okaire na ikiatumi arachunguzire aita bararaitire na achokia bararachokerie nuntu tiomba kwinga muntu ngwene na agitangwe musuri. Mama Safi na wetetalia Rais Ruto ria utara mawaziri bamwe kuma murengone jwa Azimio ni untu bwatetheria kiri uritingo ibobo ya nthigurune. It's a new beginning, it's a new dawn na nya thirikari wireterwa thirikari yetu irare Kenya Kwanza na ituraretere antu ba ODM kena tumba gwitaniria abo ngui bwega ndukumenya umwe butithero bwa muntu umwe na iturageretie muno kuona ketha maendeleo jaja kabwithika na ndino ntu iturare meri kidogo ni ate tukabuithia maendeleo jara tugwirwe ni wananchi bionthe na mbecha nacio tutukuongera kigenene na ndiro tugwa na ndia tugwatanire twinthe kiara kimwe gitura anda ngwataniro antu babaingi antu ibomiaga kwa ingwitikiria tukaita ngui bwega. Miario Mama Safi ni jekine Pastor Paul Mwenda wa kanisa ya EAPC Matiandoe ura ukuria Gen Z riu ni bakirerie nontu rais na bathikirite nikenda bamwakanya na thirikari yawe kubaritira ngui na itucokinya president yetu nkatho nontu bwa kuigwa sauti na batwendekanya kara kario tukuromba kinya Gen Z at least bwinamia pressure nontu bura uai burathikirike nikenda munene wetu ona kanya kakubwithia mantu jara arawira akabwithia nontu atarirwo nikenda aundumia wa Kenya bonthe. Ni arakinya kuria atongeria ba kaunti ya Meru kwithirwa bena ngwataniro nikenda thire yumba kuoneka mpathone ira ciitite na mbere kuthondia atiatiko na kinya kaunti yetu ya Meru itukuromba Murungu naya na ngwataniro mantu yaya antu gukanira na kubanganira njama hiya shindwe rietwanira Jesu ingwenda kuotero tukona solution kwandu wakuthabane nyame bango ku abaeta bakaithie mucio mutongeria fulani ingwenda kuonto bubuti menya waka nonto ndwa mantu yantu bokelukira yatebateria kuikwa ya personal wetha butitanaria mtu utebateria mubangira njame nthuku watu kaithie mucio wake kana ituthithio onto buthuku inkuwa ikubaterie kwithirwa bukemenya mutongeri Murungu umuthurite na Murungu amwakanya kwa inkoromba ito ya tongeria kanya o possession ina ira bari nikenda baumbo turitira ngui nonto twanjirio bagia thiri batumbo turitira ngugi baretie ya wendira Mama Safi na obisi yawe bawikinyete kuliunga kanisene ye na kweja na itangiria ruwe kukimenyekana nteriji ni kwithera muno kwina kinyamara kia ruwe kureta gitangi nonto indiredi na gutina ruwe na tugeta mbere wiki itangi chukuru na mono nkaromba tuona ketha tukona boho nani nga provide na pipes unte na jukumu kuthithia boho ende in betari mwa nkaromba na nkaewa ibaraba eja na either ketha ministry kana either ma other donors na zaidi mantu yonthe ambo turairie tangi kirabu kuona nyuma au kuntu wetu igukoria na thina cia rui muno kwa Mama Safi ngwenda ucokeria nkatho nontu bwa kuona batu betu itubaterie kuona tangi na tukona amwe na ofisi yeku ngucokeria nkatho muno nontu bwa kuona kieo ki nontu ya ura warike kuibwa kwina eri nyingi muno irai na thina cia ruji nkiripotera weru weekendi kuma Matiandoe Gembe Central Beto Marion Karugi wa Kenywa.